Yesus Kristo ke tani kita sok ke turla yedungam. John ke 5 him kamilo, John ke chapter 5 him kamilo. Edilo bu Jerusalem lo atokute delo Bethesda emnam. Delo baranda pasta dungo bomnam kolo. Kaik belo asie ke kadungai mana hai pool swimming pool ke hapinam ko asie ke kadungai. Del corner delo de na kina amie ke dunana. Kina takam delo kerangu ke da ati de dudu takam dem kina kira de deloe ala. Edelo de teong amo telok ke dana ide togla asibam ilu ye de. He ko de del uha asi uhado pak delo alage ba ukien belo ursie de kina me. Inkuna kinam metar kamang idola he ko de bem ukien takame healing em padway. Delo jaga delo Jesus Kristo bu Jerusalem lo adung kunana. Demgulu John ke 5 verse 1 to 15 hol detail em ka pa ai. Del araru delo dekepe idula 38 years ko kai kina ami ko kom delo katung. Hok main at bom nam laga ai 38 years kina ko kom katung. Beke kinam de ऐसा kinam था कि कत उको एरांगे दे पुबितुन है मा इंकुए दे इबितुन केन बांग देलो अनिन देलो कत उको पुबितुन आसिबायु देल बुम जैसे कि हे आसिए एमिलो हलो जोलिक लामेतुंगाई इदला बुमुप में निलामांग I think donam tinam em kom bum dekeru pe bilik to pe ken motulana ila erange menyo ge la bum gedung kuna pe dekepe ngulu bible hol kapa dung de Jesus Kristo bu exact del somoy delo Jerusalem del adung kunana him ko ngulu kapila Jerusalem del adung kun emilo ngulu ken pename ke kadung nulum go hining kom lubotuai tinta festival ko bul kadungai Jerusalem delo tinta festival de idung dema holidays emlang kom bible inkolo English bible lo atungai holo adung the festival of Passover and unleavened bread, the number 1. The number 2, the festival of Pentecost, the mulhupakom manirutu ay festival of harvest or the festival of weeks. Thirdly, the festival of shelters. Whole festival aum holo telo ngo pas inko telo America al yedokom, belo Mumbai bel yedokom, elo England lo yedokom. Out country lo yedokom ya to another state lo yedokom edilo de he festival he ai kune Israel togesina mirode jese bi ho Jerusalem del puidung hidung kunana exact dekena somoy ko emla adbitung bible he dekena somoy ko emla adbitung iname delo holidays delo Jesus Kristo kom ami gidum he ko ara delo atung kunana Ilai dalam Yesus Kristo gila jagadam baran Solomon ke baranda emla atune ya bebeng adilo delo kado delo kato nam 38 years ami kina ko delo kapadun na kapadung inama 38 years apa ami kina de petitna taklifan pato de abuddam kala 2 साल किना को 3 साल किना को 4 साल किना को 20 साल किना को dem Jesus Kristo kamang इधर 38 years किना आमी dem Jesus Kristo kadung उसमें भी अबुदम कोम तो मेंशन पे लगी रोड़ा कपिला दिदने किने कत्तो एमला लोडों इधरला कपिला 38 years किना dem पक Jesus Kristo be kangkan है question kadu dai delo किना किरार लok Mingmane kato emla lutung blind ale lebiane lem delok ke paralysis ina kedare kom amir ala okona hila gilang olama na kedare del duto emla tinta ko mention bitu delok melam delo Jesus Kristo bu idilo de lekologen bidu ko del atone big amik de exactly 38 years kina ami delo pak kapila pori kana Dekepe ido dem ayah kahani em continue lajo. Dekepe ido dem edilo be 38 years kina ami dem kato de be adola inkiduna na Jesus Kristo inkidum
खोक के काला जो पाइप के पाइप, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब दे उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उतार और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उतारकर चलने फिरने लगा। एदिलो जीसु भी आयांगे एमला अमीदम कातो दे आलब एंकिदु ना no आइली दं कुनिया एमला लुतोनाम no इंकु को लागी दं एमला इंकितोनाम अमीदे लुबु हिदं एदिलो तेयंग अमो तेलोक सेदिक आइट किरे तोगला आसिबम इलुदु दे देलोंगो मना पे आला इनाक पम येमे पूरा इको कामा इदो ना हलो आमी किधर दल इउ काबong buka midoram asida ako middung kuna kingai ilango hakapai ngogenamam kella dulik dung emla lubi hirodam Yesus Kristo biluduna na aiye no Silangkuka no ke ketpuam bomhila Silangkuka emla Yesus Kristo edelode aropak pe delutone ami de ekdom जल्द ही संगाय मिल गया है मनंगम मने इंकुए में किनम बिक आइका कोई देलो मुलुक आपा दुनना मुलुक के दुख आन के अधीर तानी गिदा सब के दुख आन के अधीर है अबा ngoya हिद्दी पे दुगम गतिला 5 बছর का बोंग येनम मेइन तक बोंग मंगोया है किति तेला ngो किनम है ngो मपा की कुमंग 10 बছর का बोंग 15 बছর का बोंग या ngoya हिद्दी पे अधीरम पाला ओमा ओला दुगम डोलिगला दिन दुख कष्टम इला ngoya hedi pe didine ditage ikabong milolog letel kokom santi pangkemang ngoya hedi pe duk anke adilla mimelog letel kokom santi em pabo sikumang emla tanie ngolo apa aina lo milado idola hola 38 years log lega ho kai me jisu ke anin lo edilo de adune years log meter mang nok duk de 50 साल इलादो nok kinam ram nam de 8 साल इलादो nok kinam ram nam de nok duk kosto de 2 साल 1 साल 4 साल इलादो Jesus Kristo ke aninno idelo de adu ne 50 साल na de kom 2 साल na de kom akyama बुझी दूंगा ये बाइबल पेपर एंगल लोगी दूता है 38 years क्यों मेंशन किया है जीसु क्रिस्तो के लगा पर 38 50 साल कोई मैटर नहीं है ते इदिलो जीसु क्रिस्तो बेंगुलुम इनाक दूने मेरा शरीर नया हो जाता है मेरा सोच विचार नया हो जाता है ngok लाइफ लोग अगर जोराम हिनम क्रिस्तो के करालो आमंग अदप अगर गरम हिनम इदिलो दे जीसु क्रिस्तो लाविन दूने नया हो जाता है वो एक बीमारी से भी हो सकता है दिलो नो दुख तकलीफ लोग कम इलादो 38 years की ना है कपिला जीसु क्रिस्तो बिम डायरेक्ट नोटिस करना है जो क्वेश्चन लोग आंसर हो पक आए कोना ना कपिला बे जीसु क्रिस्तो बिम पक कंकन अबिदम कामंकन बिम मंकम या गन्ने कोम कतुआ पे पैरालिसिस इला आले किला मिंगमा ना कापा मा है माने के कोम हिलुपा तो हो इनको हो कायम है हिम आमी हिम एरंगे कोम में पक तो एरंगे को मैं पकतुंग आई नंबर 1 क्योंकि बिम किकोदल एदिलो दे ईश्वर के इनको आला इहु यदे दलबुम जोलिक ना कोम कमातो दैट मींस ब सिंगल तो डेट चमय देलो एंड सेकेंडली वो एक तरफ से हमेशा इंतजार था कि ngom mopit na ko ay emla big life दिलो को माने सरेंडर मातुना ना जैसे भी संगाई मिलना है इला बिदल दुंगप तुम एंड थर्डली बिग लाइव लोग के ओमाओ किरारम ngom dekabel en kiboy ekabel ikitoy dekadal ibo kitoy emla lunam ati kay kumang sido kom siligie
turdokum turlegi sedi ke keralo emna mena me katuna na tinta hai edilo dam Yesus Kristo ke Bible ago melodong tani areng em kadong idola sedi atma em kadong em lalu ta apu aina em kadong em lalu dong da nokke feide nokke minkenge edila duena odai ke Yesus Kristo ke amige Yesus Kristo ke ayang nokke lo banere hai ina menguluk ke menggap pe nama anyong ko short gam lok en laju dalo अब तिमनुल पोरी तो का 14 हिम का है इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला यीशु ने उससे कहा देख तू संगा हो गया है फिर से पाप मत करना ऐसा ना हो कि इसे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े 1400 लुडूनना लेको तत्किलांग को जो इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला यीशु ने उससे कहा देख तू संगा हो गया है फिर से पाप मत करना ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े मुलुक आमिदम है 38 years किना हुपक के कहानी तादबोम दुनाम आमिदम है यीशु क्रिस्टो इपित तको इपित लांकुला इरोदम है आमी किधर बिम आला आरे डेलो पक साब्बात दे इना में बिम आमी किधर डेलो तोनो kapila sabat delo no healing ka kuna no ketpu me bomanam niom kamangai emla ludung bible am aropa kamelo no history lo kamel de ke pat bitung bomanam kamangai emla ludung deme bum amidem no name hekulo nom itonem no name nulungo kajab ke lubito de festival ko ina made na ami adum hekuna me hekodi bum healing em bitokun ke kangkumang amide ilangok bum ken kumang ngompetom ketum darobla ihalangu ka imna memngo ailango amira hupak aidung ko de petom emla bulubi hidung ina me bulu mati bom kai hekudu him sabat de delo ipit ka kuna emla mati bom nodam bir ara delo gedum ko ara delo gila ila dam Yesus Kristo bunyi leko tumur kitung kudana na detina bir ara delo kana leko tumur khidang kula na lubitu lutune amidam kapa kula wow नोक यीशु ने उससे कहा देख तू संगा हो गया है कंकितुला नोक 38 years हलो कत्ते तते वो मला इनामा नो पूरा एक बार आगम लो गायरुंग है इका को नमको इदोला एकता आगम को होलुलिक तू ना फिर से पाप मत करना फिर से मतलब पाप इला यतिना को इतुआ पेंगोक दाउदे ना हलो इदो पाप इनारुंग को एमला बिमांग इदोगम फिर से मतलब पाप लेको इला यकुमा आपका सिंपनेम बोत्तेयाना आते नोकेलो आपके दलो यीशु क्रिस्तो बेलुदुना ना वा कंकितोला नोके किना में आइका कोई हिम आइना में मोडाई का आइला यार गलंका आरुदा पाप इले किमा आपका दंपनेम बंकामियाना किना में आपके एमला यीशु क्रिस्तो के आगम को कादुना ना मुलु काला जो 1 Corinthians के chapter 10 second 1 Corinthians के 10 so fall with अद्दुना ना ही पॉल एमनाम से यीशु क्रिस्तो में ब्लेस क्रिस्तो के क्रिश्चियन के ब्लेस फेमर को है क्रिस्तो में लुगेला ये ना को है इधर को इधर दे दमस्कस लो बेदालो एंडागम यीशु क्रिस्तो में भी एनकाउंटर इतो दे आमी के मिंगमाला बुते ओलात सिकुना को इला बुते देना एशिया लो माइनर लो अबुद अबुद लो कलिस क्रिश्चियन किधर मोलेन बोलांकुला इलेन बोलांकुला इनाम कोरंटियन मंडली सिकम देकरु पबिके यीशु क्रिस्तो के दोइंग पबोला इनाम मंडली कुआंगाई इनाम बे इदलो दे कोरंटियन मंडली दे के कबरम पातो दे कोरंटियन मंडली दे के आई असंगम तातो दे बे कादुं बे तादुना ना आमी किधर से करा पे मिंके सिनाम पे मिंके सिकुमांग यीशु क्रिस्तो बे कापकिसा कोरंटियन मंडली किधर के लोग के दुख तकलीफ किधरम सिकाबामिन डोलुंग हलोक के अनके अदर किधरम मंडली किधरम यीशु क्रिस्तो कापकिसा मोपित तो कुदे दम मिपा सिकुमा पे लको किधा तानी किधा सोके इसालो इला यलांकुला नोमिन बानमेन हिलांकुला लुगे पोगे मेन हिलांकुला अपनारान इलांकुला एडल्ट्री लो इलांकुला असे अपोलो तो इलांकुला गिरी लो इलांकुला लो आयोने बोत्तेया पे इलांकुला इला
mondoli kedar yedung ku gora lo na him Paul be atuna buji dung ai holo verse 1 holo kae me Paul be ag adiru pe mengkes sudala adiru pe mengkes sudala Jesus Christo kalo arapak pe medasila beka agerem gerbinak pe ila yedu langala him chapter 10 him be atung chapter 10 lega sida ke मलोकुन्नो के इस्राएलाइट्स आमी किधरम कापकसा यीशु क्रिस्टो बे इजिप्ट लोग के एनबोडो कुएमे मोरुक अमोलोक एनबोडो कुएमे गाकिरेलांग उल्लांगे एयार कोलो अमोंगम पुबो कुमांग अदापे क्रिस्ट इनको के सेडिक आगोमम इपेसिला इनाम किरा लोग के बदालो न्योंगना किदार लोंगाइर लो 23,000 आमी हिनाम ताबु पकानाम अबु दाबु लगांगम हो लुपा बितंग को de lupa bikunam legade Q emilo Jesus Christo be kapaksa ngulum relentung kude inkuna amolo ngulum sep to kude akone ekdom kilaramla ilado akone duk taklibe ikolok ke Kristom falado akone ngo agis itu nol kendung ai ngo apo ngasi tingkolok ke ila Jesus Christo be ngomosai to ko abu dabu tim kom dekru penulu ko taka में एक रीजन होता है क्रिस्टोम पानाम लगा पे ना ina mena hilo ke longa singuluk mipa sidi kuena in kolega loglang o Christian ikade in kolega loglang o Kristom torik sitode de hilo ke longa him mipa sido kupena Corinthian mondali kidarame Israelites kidare endung kueme kapakisa sedi bi bulum gagbom tode buluk ke sedi ke against log idungam kapakisa bulume sedi bi itode dem atpa bodo kulana nul dekepe imapaka sedi me doinom editna longalo inkona longalo lalen tokude dem mipa silangka emlana o adbituna delo बाहर से पूरी डन्ना जो है लुना में मजा मारूं फर्स्ट कोरिन के नुलुकोम किताब बोमने लगलन है रे हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और अपने सब ने एक ही आत्मिक फल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक शैतान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो शैतान मसीह था परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए वे जंगल में देर हो गए तत्तो कदे मेन टॉपिक हिलो के लुबोम नमे सीख से अत्तुम ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे इस्राएलाइट्स आमी किधर एडिलो दे आदोक उनको लोग के इजिप्ट अमो लोग के बुलुम लालन ला एनबोटो को दे नम आसिलेगा पे कम मोजेस में लांग आरोन में पूरा लुए ला इदुंगम अलिंग लियोंग को लोग एक बार को डमना में आसी परपोरम लेनमेन गला लेनला इदुंगम द आसी दे एडिट को पे दे बुलु एंडू ने द आसी अली दे कम दे बुलु एनमेन गतुंग आई इनाम लेगा पे पॉल भी मातपा भी तो दे बुलुक इस्राएलाइट्स आमी किधर है इनको अमोलो दे मोरुक अमोलो बुलुक एंडू तकाम युमे में तेलोगे सेडिक आइडे दागबोम लांगाला लोंगे में दोनियम पामकी मारो पूरा दोमुक पे दागबोम दूं देलोग युमे में एकदम बिजली पे मदी पे इला सेडी बिदे पे बुलुक करang करालो एनगे बोटू मुलुक हिलो के लोंगा हलो कम मुलुक कासिमांग मुलुक के लो पवित्र आत्मा अदुदुं देना आइडे मुलुक आरा हेदुदुं ngokki kom dudung nolokki kom dudung hekut once baptized edilo kom de देना आइडे nyok mae noluk ke dudu no inko ko lekorem kordu de dekape Jesus Christo ka aide nom kerangam korge badung idola ho de dine lutuna na ho lutung edilo 10 commandments em receive kolo Moses be Sinai motum lo detail hatu ne toram hi pala ami kidar de patience kamang kologe toram si pala aiye Aaron me lula no जैसे भी ngulu मूर्ति को पुबोlang ka em laluna me मूर्ति dam aropa Aaron me patem ibom dung
Idom buluk gol idom hinam ke dalam la ala rubo ko pu ala deke pe murti pujak ilangkula dem adbom tu namo kitab nguluk live holo kom deke pak pena iduna nguluk Yesus Kristo ke ayangam Yesus Kristo me patience kala toya lama dong en Yesus Kristo engkuam podo de nguluk bek agumam tatnam lega pe ready mala dong ready ma pe idong nguluk life arapak ngok well experience ngok hilo ekdom full ingkolong mo ko pobidu ne nguluk life ara solo ngok ko kidaram ko ngok yebonam kidaram takam ngulu bodung nok life lo hodai ke duita thoughts ko ae mengap gelang ka birma biro kidare anabu kidare mengap gelang ka Yesus Kristo be kapakisa Israelites ami kidaram tangut alang elang gakire ayar ko amolo Pubo aku emla idung eme enbodung ku eme agirunga enkin kuma pe ila patience kama pe ila Kristo ka agumam tatma pe ila kapakasa naste hito kude tabilok pakamoto de longan 23,000 amie hinyok to kude deke kesa pe nguluk hilok longa salokom denai de ngulum engko ko kamando de ngulum Kristo be engko na agumam podu de demul tatgap ma pe edilo de ngulu del badadel enjene longa ko ek din nok hipang nam kesa pe nguluk laibe kom iladu ina mengul Mipa sila jo nguluk live lo hodai ke nguluk mind so duita thoughts ko kadung aina ko lang aimana ko well experience nam laga ngo hangkoi abu ya do na tatanya yo kindly response me nok brandel ko anyi ko thoughts adu dai munam mano deke ko anki mangaran andeng dem ane presiden aluki boy thoughts anyi ko kadun kaman brand ho kadung demane takam lo kadu pe emlang ngomong hidung kadu dai interest bitola nolum turmunam laga mo ko usik dasigam pobom hidung na kadu dai इनमें एक होता है डेविल का और एक होता है नोक आत्मा के पवित्र आत्मा क्रिस्तो भी नोम एमुम पे दहना इदम तदगप तो का Kristo binom emum pe dehna idem tadok pe gemandok pe bimang tadgam la de Kristo binom emum pe borton tali sona sandi bortonem reala lokar la kablai amiem kana pu apin ko mona malong asiko pekela pekema emum maang nam ke sapa medo pe dam nam dilui ka kumato deke pe ido pe Kristo bengulum dehna idem bimang देना इदम किस लिए दिया है देना इदम गुलुम कपिलम बितुन एमिलो इनको ना नोके येनम सो क्रिस्तो के काबा पे नो येदे कपपक इमिलो क्रिस्तो के तब्बा पे नो आगोमें पोएदे कपपक इमिलो मुलुक के गिरजे क्रिस्तो के काबा पे सीसाए दे देके पाक पे येदो पे देना आइते नोम बिलिक नम दे आगोम पोबोला नोम एनबोला इदो पे ना देना इदम बितुंगा ने इगुल पना कौन को भी एक भाई एमना जॉन के 14 इनको अमो हलो काटूं हिलो बुझी दूंगा किस लिए देना दिया गया है क्योंकि ईश्वर के बदंग एम नोम इनको लोटे इंस्ट्रक्ट दूना लुबी दूना डेलोम नो एन्यर दो पे ताकि ईश्वरे नोम ब्लेस ला दो पे ईश्वरे नोम काबोम ला दो पे ईश्वरे नोम इगुर ला दो पे ना देना इदम नोम बितूने इना में हुपक मुलो जस्ट क्वेश्चन कर सकता है और हुपक मंके हुपे लगी दूं मंके हिला दो आसा 1 by 1 गुल मंके हिला जो आसो पे दुडोला महिला जो रेडी 1 2 3 ngo agomam lo boy taka ma aso मंके तो का हिला लो पे ngo edit times कोई देना इत का agomam tat कितु ने ngom देना इत को बितुंग एमला लुडुंगाई देना इत agom pona mem ngo tat कितु ने tat के माने या tat कितु मल edit times को bengom agomam potun delongolo inkila jo leko kuda dena ide ngolum ima pekam lunam ati kedara mul igap la iduna ya ngok hupak ke yanam si arapak pe dena it ke Kristo ke menam pe yela ngo sar sem gairu pe gila isur ke menam pe dena it ke lukor lok ngo yaduna ya yamana ya dena question de ai ho ngoluk mingge panam de dekadere dena ina me pol be ho aduna na
nulu kerang ke ya namam nulum kapa kisa nom sep tu dem nul Mipa Silangkuka. Dem nul Mipa Silangkula leku kuda restart Langkuka. Hupang no mila do Kristen ya namam kom 10 बছर 15 बছर 20 बছर 30 बছर क्या मिला है, लेकिन अपना दिल से पूछ के देखो क्या मिला है का जवाब नो एडिट को क्रिस्टो का आगे हम इतने क्रिस्टो के महीना पर एडिट साल को लीला यतुन तकाम हुपक के लुबोनाम किधर सोके बासिनाम लगा पे सॉल्यूशन को तो कपे लगी है मुलु कपे ही मिलो हीरो के दोहिंग तद्दला आरोपक पे मुलु कपे पक इला यतुआ दे देम मुलु क्रिस्टोम आने आने पारों को हम कपे पक इला यतुआ दे देम पांकुनम लगा पे तो मुलु सॉल्यूशन को तो लालन पे लगी है मुलु मिंके हिलांग को जो देमिल हिलो के लोंगा हलो क्रिस्टो में पांगुन तो पक आने आने तीनी सारी मोइना एक बছর আলাদল আমি লগে পগে ইনে মেনো তাল্লি মা ইতুয়া পে দে পাবে এমলা মা ইতুয়া পাই ngomkom na hiru ne number 1 point number point 2 Kristo ma ane ane pak pe pado kudelo girjem Wednesday Friday mama gibom itua pe de 100% sure de pai दुईटा पॉइंट है तीनटा पॉइंट जीसु क्रिस्तो में अन्य अन्य पादो कुडलो सार से अगम लुई लुहांग तदमा ये मारलेंगे इधुआ पे कपे सार से है कपे इधु ना भाई हुआंग नुनु दे में इधु में kan ada mayam yendung kura takam ai delo number point 5 idilo Kristo ka agom में gairu पे स्पीकर पबो तो अति को पादरो मिलो हमला तदबम हितुआ पे Itu 100% dupa doing am interest ila conference lo enlenga ila gedum gedum lo ilenga ila de takam de ngulu Kristo me ani paro lo ekdom energetic kairu engkom dana ide korang koral enga bodu na ai kata kamaran na angir ke ngesta agom ko minga mi ai dong yuma ko ngelo toki ma ya kumbi ko la adong bueng nom ekdom dana ide ke boran du na ke ka do de देखना पूरा एनर्जी आदि है कम काटो तो आई अने अने इधलो दे क्रिस्तो में ngolo पादो दे dem energy dem na leko Silangkuka Mipa Silangkuka dem longa dem nonyok ma dope sarsem apanaran ima pe nul dem energy dem leko langa Silangkula ai kampu pe Silangkuka amlana lutune दिलो समय दिलो बुधवार आए में फ्राइडे आए में तीन आगे रे काटो को माह सार से पर्स संडे एम पर्स आई तका में तो दम इतु रुपए ngoko magu hitung आई इधर तानी ययांग जब पुराना हो जाता है ना तो धीरे धीरे ngok main ही में दे पितु ना भूल जाता है हुपक अंसंगोन आगे को सार्स गुपम इदुंगाई kue kabla anyong ko mimem nomen itu email kom sarj bon melokon no kapel iduana mime markiem kom ane hilo gerja ke dia marma peka em lagai ru samjai mene duat pai hupak buyam pura agada luni ki ala sar se ke kume ऐसा हो जाता है melokon no hepe kom iduai arik ringmung ngotok are him sars kadu da sari bajil mana ila anggol langkula apino inge mila do ala sars lo mana enna joka hilo melok kai lidung kuna आइए 5 बजे मंगा जने तने धोनी काटूंगा ना हम गायन ओ मैं आए बहुत सेंस हो गया है मलकोन न इदुंगा है आइए जैसे भी हो ngoke ilama na ngoke omo uwe kendo kupe ngok ilama na omo uwe iboto kupe Sunday school lo yela youth lo ye bolang ko kampuru pe ido pe mla takam ek din sapna देखा था इधलो बजरुं को ओमा हुआ हिलो कलोंगा हो क्रिस्टों पंकुमा ने कुम कर बहुत सेंस हो गया ना क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि मुलुक सोच भी सारे ईश्वर के लो एदिलो कुम ढूंगा मा एंड हिलो जोक्कर का मंग सीरियस है हमेशा को जोक्कर लुपो तो गया हिलो सीरियस हिलो है ना मैं दिलो का को काटूं हम तो तक्का में इतरम आगे जा सिला दे हम तो तक्का में इतरम
Yupam yam ko mai. Ek 1 week, 2 week, 2-3 months arang delo na baptisma larong ma. Yupam yang pom. Sedino igul mama tungo atirung ila mai. Ipala yup dito. Huaga kaya itu na agar lo ibu bubuha direct ken hidung ko marat mai. Life changing. Delo ruam darab dan nang kom. Sedi no ati ima pengo hilo kolongum kom yela mai. Ken hidung oma ke dalam aku gomuk yang lah mimem ilua no munela. Esa life ho gaya हम लोग का. Delo ke kape itu nela. Yuma kumya, rokumam kumyo, energy all kuya, sars lo kuya. Hupa ganyo go yup ke ya kum ke miem kom kot ke ya jaga mai pura kot ke kum ai menam to yampu kumya hilo lo yampu idong hilo ko maru muita pa yampu kumya hol dela na pol beludu na nok jenam kapak sa tangut ngulang elang gakire yang ko amod lo pengku mangarape sedike malik nam tabakidare pamangarape nok botteruna engku temptation no olik mangarape melat Silangkuka him hilo ke कहानी ही में फॉल के आत्नाम जीसस क्राइस्ट के लुबिनाम किधर है कपिला मुलुम आत्बम हितु ने मिलो मुलुक येनाम सोक के यही नुंगम गकरे लांग तंगुन गुलांग उइन्यु यार को अमंग को कादुना ना हेवन नहीं न्यू जेरूशलेम रिवलेशन के 21 वर्स नहीं नेगा या काफाए न्यू जेरूशलेम को कादुंग मुलुक ये पे को कादुंग दम अमोदम मुलुक लेगा अति कमांग इधर pamolaruam anyhow pamolaruam dekenok turdung anyo solokom isore kampo penom bless ladope nok omom blessing biladope nok ariganam lo uteporum biladope nok job lo ati takam lo uteporo blessing ati takam paladope emlana alinge bikot aling kha gola nolom hilo poboduna pol kom exactly deke kisapa Corinthian mondolis kidar dame mondoli kidar dame anki bom tunana Delok lega pena ngulum mimo Silangkuka emla luduna. Deye me hupangul takama jasito. Jongulu prayer pratna ka kumadum. Prayer pratna kama peno ईश्वर के गदी योक्सेम बोम्मा पे दिलो कोम नो सैतानम जिकिला में मंकेंगम तामते पे गेलंका एफिशिएंट के 6 वर्स 10 to 18 होल पूरा मंके लगेंगे लुब्रो है योगी योगार प्रार्थना आगोम 17 होलो तो इंक्वल दे सेदिक आगो में दलोंगलो रीड इनको कुनाम लगा पे ग्लेसियन के 5 वर्स 22 नुलुम कोन लुपा भी तो आइड लोग के आये मुल ए पे लगी है आये नाम लगा पे आयांग आसेंग ये पो हकजम कांगुलिगुल आई नाम मंके सिनाम रेमल नाम दलोग के आगे मोसू सुनाम 9 फ्रूट्स दमुल गपे को लगी है दलोग के गुल कपे इपन लगी है ना मुलु काजी पे लगी है नो ये बहुतिंग आमी किधर बैठे नंबर 1 पॉइंट ये बहुतिंग आमी किधर बैठे नो यीशु क्रिस्तो के लोग के मोते मधु मिलो नोक के मंकेंगम युद्ध किधर यार नुलु कम तत्गबला अन्य किधर तत्गब तो का ये मेन टॉपिक लो आरा को लास्ट ओनली 5 पॉइंट्स को हम लोइन पला को तम ये नंबर 1 पॉइंट होलो लुडुंग नो तानी किधर से तू नो तुम यही मात आई ये तेने तानी एक आदम ये मैं होक तानी किधर सो के नो बासिनाम लगा पे लो एक आदम अबुरा जने kadung ye kanai matu hok basinam lega pe nok apa ipe lagi na nok kangkito nam ye bohuting kidar de nom hodai ke girja ke gidi kone borbat bomdung nok ager inam kone hodai ke girja gidi kone borbat bomdung prayer am borbat bomdung nok jobe ba de ilado nok arigana me ba ilado nok ate kusing ma mimum yami lega pe nok angong arume kom ilado ya to nok self help guru be kom ba ilado ya abu de kom ilado kange la ka to nam ate Yesus Kristo ke lok kengom mote modungku emla ansuye milo delok keno anyongo ko time me jasi pe lagi de the number 1 mengap gala number 2 point run from anything you know is wrong nok day to day life lo ka day to day life lo no yedung idolo no ka he to nam ngog yenam he yemem dung ngo पाप मिले के मैं इतिरुना पाप नपंग मिले के मैं गतिरुना ngo inam he Kristo ke kaba ma pe iduna mai emla mi milo
delok ke nom duk Silangkuka amla lutung delok ke dem ati takam dem no mepak pala Kristo ku pa ape ko lagi dela number point 3 points nom dena idem bitung dena ide engkulok de nom urlik duna delok hamesa gipa amla trainam that means include sahidun include right dun nog live lo hodai ke bom la yakunam delok port point हमेशा ngul prayer ipe ko lagi huyum ke lok ke start pe lagi huyum point nong ma ngul prayer ko upak ke lok ke start dan jana na prayer ko huyum ilang kula yampo ilang kula आदत बन जाता है no prayer irob langkula huak ke lok ke ila huyum ke lok ke ila anyong ko problem ye pe time em adjust lama pe ye pe idogom ke nyungu ko lok lalan akula no prayer edilo di ye kuna nok kerang mengkeng arpak aiko 100% aiko hilo no sedik agom tadung him tallik ala hu prayer ilik ketula arpak mengkeng aiko delo 5 point hello seek friends who love God and can offer help when you are tempted nok temptation em my prayer ile manam ignoring lo aipe mane temptation itu nom prayer imoma imai itu nog lobak laziness inkolo aipe idolangul idilo de temptation samay lo pori dune ya to nog holongolom direct lobi tuna na search to search amilo lena dena ibo hilangka mane tani gidang mepak langka malango ho lumem lumai क्योंकि nok ane biro ko kadang angong arum ko hirum ko kahidong dem tu no yebo hoyai idogom the hirum de katonam nok angong de nok best friend de katonam Kristo ke menginam pe ima pe rong menelo ibo tidu mel dem ko no me perum lagi dengoluk ke menggap ge pename idola holo duna na bible no idolo de tempted aralo temptation aralo kaduna kenna akon no gila yebo sulangka isor me kenna lo nom comfort binalo non heb la penalo sedik agom log lubo ila ibo hila inalok yebo hilangka emla ludo nguluk mondori arasolo kana me angong arum yang nguluk kamang monduli yebo humang heko kom huak lo yebo hina kamado nguluk monduli he ngomkom lo hidung de anyong ko agisar lo doing ponye do na ki ken men do to inama ngomkom ngo pars agem pohidan do ngokom nulum yebo hinam kamato dan nulu kom dekeru pe idu pe melangok menam ko kaduna nangulu paglamil eze Christian irongame mondoli yebo sula edelo de ngol igang apam pe ibo duna delona Kristo ka aure nguluk kel ala ngok komjuri dungam akone ngom loir poilla akon komjuri dungam no loir poilla iduna upanguluk araho kangkiam angong arum no friend circle mehe kitola ekta ko kom no Christian ami yebo huma dupe delana main em direct lurannya hina nguluk ke main akon mengkeng holet kune गिरजा हलो नो गायरू पे एकदम पूरा हेलमेट em gadan na mengkeng ke tamtem bomdan na lubru em gadan na ngol takam hupak dudut ikadar kan ko ado ko hupak pangol ikumia dai idola he doi si nom sarsel use do pe emla bimang edelo de no sarsel ke malanye kude delana use na do ko nom epuk kidar heme eok kidar sime bitune sim agom sime nom tatpala emum pe hungelo likdo ku pe emum pe pocket lo gaman na ido pe bimang no eoko ekum lo idokom nok subida em kabom dola arik panan apa adin teng nam apa abut ina do ma pe eok dem redune no abu ko lado kom engko kiram somoy lo subida em kabom dol use do ma de ladune oma ko odo kom tuno legang ko kalama de obom hedune emum petu eok kore ala lode ka almari ara let kabla me mai to exactly dekke kese pe Kristo ka agom nulum helo polik nam hime nom emum pocket lo liggala kaliyam kaman la liggala kaliyam kaman la ido pe bimang this is not a puppet not a doll potula mang he agom kidar he hemu melo kupak kuyak la kopi aiman betke be eme rompak dong kupa plastic iruge me igel eme rompak dong kupa dekna system mang he
हिनो लाइव लोग के टूर्नामेंट पांकुना ना आगो में मको आप जितना इसको बसा के रखेगा अपना मन में अपना जो सोल में उतना आपके लिए फायदा होगा मैं इस हिमो काइनल नुलु में लुबोडू ने पोल में हो आप दूं नुलु मंडली किधर नुलु में एकदम मीमे को वर्जिन को नम गायरू ना मिलो को लो अरे तब बिना किसा पे इमो परंग एमलामी नुलुमो हिलो के लोंगा हलो है दोइंग पबोडू ने ताकि नोकेलन क्रिस्टो के रिश्ता आइबो सिदोपे मुलु तका में लेको बसुदोला क्रिस्टो के महीना पे यदोपे तेयोंगा मोंगा पाबो सिदोको पे एमलाना इना में हिलो के लोग के nguluk main last agom holo nguluk apa ipe lagi ya na Kristen ami kedar nguluk angong ngorok pe ko lagi ya nahi akera lo gegode imuni ya pe agom lu enam kom lugode imuni ya pe ido kom Kristo में लाया दो मिलो वो सब खत्म करना पड़ेगा क्रिस्टो में अरपक आयाला मार्लिंग गुलिंग हम कापे के साहक जेम के टोटे क्रिस्टो में आयाला दुख तकलीफ तकाम लोग के कम क्रिस्टो में रुंग माताला नोके अति तकाम में मेपला हिलो के लोग हल कापिला क्रिस्टो में नो आयाला आदु दे करुंग कुछ पे ngoluk के न्यू स्टेप उठाई नाम लगा पे कम अनिंग उन सब पैसा तकाम में हिलो के लोग के क्रिस्टो में के लगा लोग में पाक्सी पको लांगलो आगे आगे ngोkom taing sarma angong ilang kula bibinalem ma angong ilang kula don gaw ma angong ilang kula irop pe kula gie en ngoda gedem ila yeduru to ai ina ba nulukum start pe lagi upak ke lok ai mimi oeng tak ane ke halang kula tak ane hem oeng hem dokitola hina amne apine ke emla ko moy omang ko ma ala enko angir ke ala gaire bibo hilang kula hem tagi mami kom tayangan ke tokla em enko oeng aga khemba enge hem dokitola ai de nguluk ringki pawin ko me dukan saman ko bomla tatanya yo ke ala apa no ro idolinge idungam ngoka dong ina me ro him dalang ko ऐसा गुल जब से वो माने इदिलो दे ako atide start ye kunna delona kristo ke ayangam nguluk leko bosunam angunangam kapai kunna praise the lord hallelujah आइए दीदी को डोइंग पोटोकम इंकोलो आमा मिलो अगर कमांग इना मंगुलो हिलो इतना पॉइंट सेम लोबो तो दे होके गिलेन रंग को मोल इलाजो आंगोंगार ngोकम हिम कलो के ट्राई है दुलोकम ट्राई तो का देके प्रेयर एम एडिरु पे इलांका देलोके वेडनेसडे फ्राइडे एम को पगलाई मिलो तका मा आला मिल आइडों गिलामा ना किनाराम ना लगा लुमांग इडोकम तका मा आवस